ngilapha enkantolo ngizosekela njengamnzingandoda kwaZulu nje ngisekela inkosana kaMdlokombane, inkosi uSimakadekazi uthini uZonda Magwala, okuyena owahlonzwa iNdlunkulu ukuthi abe inkosi ahlale esihlalweni sobukhosi bukaZulu. Njengoba sazi ukuthi kuhlala lowo ohlonzwe abafaneleyo ukuthi ahlale esihlalweni sobukhosi bukaZulu aqhube umsebenzi wawenziwa amakhosi amadala. Ngingapha nje ngizofakazela lokho. Icala ngendlela esibona ngayo lizokuveza ukuthi umhlangano womhla ka-14 okuyiwona abancike kuwo abakhomba umntwana abamkhombayo, lowo mhlangano wawungahlalanga ngendlela okuyiyo njengoba inkantolo engaphansi yayishilo. Kuyabonakala futhi ukuthi niyala eBloemfontein le nkantolo yokudlulisela amacala ephakeme izobuyela kulo sinqumo esithi lowo mhlangano wawungafanelekile ukuthi kube yiwo ohlonza ozohlala esihlalweni.